لاهور جنگی دیوار سر جمده. اف نزیک 15 روزن که لاهور جنگی جهیلا پولیتبیرو یعنی و جکار هاتیه گرتن. گل باشور سدمین جکار گرتن لاهور و پراتیکاوی پر باش دزانن. جبوه که جبلی برجواندی پرستین دوراوی و هفکار و مدیایوی تر روژه وک تیبت لسر لاهور جنگی تونهیه. لیین که دخوازن مسئله گرم بکنو دخن روژه و کردستان نگیمن. تشته هری باکش اوه و ین وان کارانه دکن او نیج دستلاتداری حکومت حریم کردستان عاجز و دجبر. دوی مجاره دا سرکیشیا به کومی پکک دیگر. هر چند پکک خواکی در به مجاره نشان داده جی اوسا خویاد که آلیگیرین پککی د مدیا جواکی و کومی نزیکی پککی به تیبتی حاطن وظیفه دار کرن. جبر کو مجارک به بردوامی لسر لاهور جنگی تی مانیپولا کرن. به تیبتی اف در دور به نویساندنا مقالان به زمان بیانی هول داده که باندوری لسر رایا گشتیا بیانی بگه. دوان گوتاران ده بیجن که لاهور جنگی جعالی ترکیه و ایران و نا اتحاس کرن. لاهور جنگی جعالی جن و جوانان و پیشگیری لیت کرنو. لاهور جنگی پیشگیری ده بشین دن کردستانی. به تیبتی لروجاوا و ساته پروپاگاندا کرن که با آلیکاریا لاهور لور پرتشتین مزن هاتنه کرن. جبو که ویر روشی خورتر بکه وینه این لاهور جنگی و برای وی طولات جنگی یم که به فرماندار قصد مظلوم عبدی را هاتنه کشاندن پرتین سرویس کرن. لاهور جنگی همه وکی کسایتی که پر دیارکری شورشگری کردستان تی نشاندن. لی بلد راستیه دا لاهور جنگی کسی که خوشی شرط و مرجان سود ورگرتیه و صفات سیاسی بخواه بگیریه. هزین تیبتین یعنی که جبو شخص خود پرورده گربونو او وک هزه که پاراملیتر بکارده آنی. لگور برجواندین خواه وی اف هزه جبو ایران و هزین جدا جی بکارده آنی. لاهور جنگی نه کسایتی اک سیاسیه او مافیا سیاسیه. یون که دبیجن باشوری کردستانی دی بلاهور جنگی دموکراتیک ببه او یون که جوی مافیایی سیاسی سودی وردگرن. یا راست اوه که هیچ تواهی خیانت لاهور جنگی و گروپاوی یا لدیش گلی کرد کری باش نهاتی اشکره کرن. خیانت لاهور جنگی او قسمازنه که بوینه مظلوم عبدی و کوبانی نائم وشارتن. دبی رول لاهور جنگی داگر کرنا کرکوکی دا قد نه اتجبیر کرن. لکرکوک پلانا سرکه او بو خوب پرده بگیرنو ریاد نابرا حولی رو سلیمانی دا بخن بین کنترول آخواه. گاوا که اف پلان پیگ وره وی دمی ستاتوی حکومت حریم کردستانی وی وره بطال کرن. لی اف پلان پیگ نهاد. تبی همو آستانگیان دما که حکومت نهمین حریم کردستانی دبیل سروکاتیان مسرور بارزان ده حتا واکرین به جاری او پلان هلوشاندن حریم کردستانی لکرکوک خودتر و بدزی و پیگ ده هات. لاهور جنگی و اکیباوی به هفکاریت دولت عراق و بیکاتین وی جبو دجمناتی حریم کردستانی چی پیوست بو او کرن. بگوتنه که حسان ده 19 آدار دا دادگاه فدرال عراق بریارا ده برجواندی ایران دا درخست و اندام اولیجی بشداری لجنه دادگاه ببنو هات اری کرن. ده همان بریاری دا ایبارا نونریه حریم کردستانی لدادگاه فدرال هات راکرن و لشوناوی ایبارا نونر حریم هات جیبیتی کرن. همو پارتی سیاسی اون که دخواستن مافین آبوری این حریم کردستانی ورن سینوردار کرن به لاهور جنگی را تپاق کرن. آرمانجو برجواندی وان آلیین سیاسی لاهور جنگی بریبه دبن لحیله که لاهور دخواست شونا هبونا کردستان یا قانونی سازواری و مشروع دستلاتا خود دامزرینه. اف نه تنه جبو یه که خطرناک بو. اف جبو هر چهار پارچن کردستانی مطرسیه که مازن بو. او پلانسازی هیچ تاجی بداوی نبویه. تنه اف کرمیداری که مجلس سیاست حاتیه پاشودان. خاله که هر کس بزانه هیه. او جی نزیک بوینا یه که اوپده که آنکو هفکاری وان ده برجواندین همو کردان دایه. توازن و هر دو پارتیان دوار نتوی دا کرد دانه ناز کرن. پلوشاندن وان دستکفت نتوی خیانات هری مازنه کل گلی کرد وره کرن. به حزبونا حریم کردستانی به حزبونا همی کردایه. او یک بپرانی جبور روجابا در بازداره. پشتی خیانات 16 جوتمه یا گروپ لاهور جنگی لکرکوکی اندام کنسه سرکرده پککی به نام زلار ستیرک ده برنامه که تلویزیون یا که او بشتار ببو دگوت. خطا پدکی لکردستانی وندابو. خطا پککی سرکت. به دفکنی دما که اف پیوت دگوتونو کیفا وان دهات. براستی خیانت که مزن بو لدیجی کردان.
او جبو کرکوک کیفخواش بون لپشی دمک پرکین و جاره عفرین وندا کر سری کهنی و گریسپی وندا کرن یا کو ام دخوازن بیجن اوه دستکفتیم باشکوری کردستانی آنگو وک حکومت حریما کردستانی بنگه ها دستکفتیم پشتره لسر هلوشاندنا وی بنگهی تو دیوارنا اینا باکرن هر وها دجمناتیا آواکرین وی بنگهی شیوازه که دن آبر جواندیا کردستانیه تکوشینا پدکی hücreye bingehîn a teqoşîna serxwebûna Kurdistanê ye. Heweldana tunekirînê tê wataya heweldana têkbirina teqoşîna serbixwe Kurdistanê. Rexnekirin tiştek e, lêbelê heweldana ji holê rakirin û neyartî tiştekî din e. Hemû kesên dijminatiya têkoşîna serbixwana Kurdistanê dikin, li heman demê dijminatiya kerneşopiya Barzaniya û Barzanî dikin. Anku bi rastlerast nevêrin bêjin em dijî serxwebûna Kurdistanê ne. Lê li ser vê niyetê dijminatiya Barzanî û Herêma Kurdistanê dikin. Ji ber vê sedemê li hundir û derve gelek caran êriştên kirin. Di wan êrişan da vê carê Lahor cengî wek lîstikvan derê xizin meydanê. Bi rastî mabesta Lahor cengî ne siyasî ye, ew tenê her tiştî ji bo xwe bike hêz fêda dike. Lahor cengî ji bo ku xwe bigihîne vê hêzê çavsoriyeke mezin nîşanda. Berî her tiştî wî hemû deriyên sînorî yên li Herêma Silêmaniyê bi dest xwe xistin û ji bo ku ji aliyê aborî de xurt bibe. Bütçeya deriyê sînorî ji hikûmetê re nehat şandin. Lahor cengî deriyên sînorî ve guhardin şebekeyê qaçaxçetiyê. Ji sala 2018 û vir de dahata wan deriyên sînorî ku ve diçe naêzanîn. Wekî din ya girîngtir Lahor cengî rêyên narkotîkê organîze kir û da ku hêza xwe ya darayî zêde bike. Xeteke tiryakê ji İran, Silêmaniyê û Kerkûk û Mexmûr û Mosul û Şingal û Rojava û Sûriyê re hate vekirin. Bi vî rengî tiryak xise nava Sûkê. Bêguman hêjayê gotinê ye ku hêzên PKK û Hecda Şeibî li ser vê xeta tiryakê hevkar û şîrîk bûn. Hevkariya siyasî her sê destebirayan Hecda Şeibî, PKK û Lahor cengî aliyekê xwe yê aboriyê wisa jî heye. Ji ber vê yekê dê nexelet be ku ev her sê hêz çavdêriya hev dikin. Yên ku bi rastî dixwazin di nav yenekê de reform û guharankariyekê bikin, divê ewil kiryarên nebaşiyên Lahor cengî kirine derbixin holê. Mijarên wekî gendeliya aborî, şandina çekên qaçax ji balafirgeha Silêmaniyê û şîrketên şantajê û her wiha. Ew ciwanên 20 salî yên ji Silêmaniyê ji ber veqetandina PKK hatin kuştin, heta niha lêpirsê lê nehatiye kirin û ew cinayetên siyasî nehatine zelalkirin. Hin kesên Bakurî û Rojhilatî li Silêmaniyê winda bûn. Wekî din mijarên civakî yên ku wijdana raya giştî diêşînin û wek mînak rola birayê Lahor cengî di kuştina xêzan û zarokên rojnameger amanc baban ve girêdayî divê werin lêpirsîn û raya giştî bê agadarkirin. Dema ku ev hemû rastî derdikevin holê, derewa ku dibêje Lahor cengî siyasetmedarek Kurd e, xwedî sos e ku piştgiriyê dide Rojava derdikeve holê û diyar dibe ku Lahor cengî tenê mafyayekî siyasî ye.